الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول رب العالمين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، زوج لهنيها هلوها يشكمور وكاياشينكوا شوريوا نوا جاو سمليوا. مسألة ينو inti mas'ala bokao ngari jojo ulala rivishie ze fami zatu zipoteziwa, mabani hatu wapoteziwa, juwa sawangamize mabani hatu wawasomesa umsuko rumanti ya Faransa ushababi ngusuko hardihani kiwa uthibitifu ka zoukiri harmu usilamu hambabiza na shizungu wangava waenea harima ulemengu wa muso unu harimwe dini karna uba nafasi ukahena mdu someso dini harima zerezo sosio ungu someso ujimlifu wahowa islam ziripasa baatu ikaye fikra ketu dungana na sabuzi uhusweza tongeza leo ra kubali wasilamun nado ushuhudi wa Mwenyezi Mungu ndo mfaume astahiki abudilu haki na ukubali ho ujimlifu kamtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama don rume ya rumi wasi owandu wadunga yabo baada hema khalifa mtume ya rusuia ukaya na mzingare ima khalifa wao ina wajomwa mbiani ekatilawa tumerdi ya rusuia kana mzingare ishiwesha Mwenyezi Mungu na hadithi za hangu ne suna ya hangu kamzizingara kamna upoteziwa tena na mzizingare nro bin nawajidh na mzisihe hema nyoyasina tumahifadhi wa umma wahahe na wanadamu wakao hambangu wajuka mafasih hawanadamu wakao hambangu wajuka alimu lisan hambama munafiqin wajoka walimu harimu mbawa ya hamba haulime wadzimanizo mtume hamba akhwafu ma akhafu miongoni mwezana kwa mtume yamba ngureleyo wandu wajouja baada yeye al-a'immatil mudhillin wanazioni wajousoma hakuyu shangu wajopoteza wa umma wahahe awonge hezi hadithi hizo ngani paro henna muislamu kaizamaruno nizo zini karambula nao ketina mwalimu ketina mjinga izitenda za hatu harima corruption harima mdungo mali za imani kazi tudungana na ilmu wakao doramba risomo awazintizama zomduja place confiance ya hahi soni mwa mndu bahamba ya doktor soni mwa mndu bahamba ngena master yamnike confiance ya hahi ukahenna nongo ya johamba ngojozi kubali bange na doktora au bakati na doktora nganzao urejei harumo wasuya wa mtume eya hamba ndobi tizamba ni ushahidi mtume hamba wazimana ukaya dalili thibiti kayo hadithi iridike kweli ngenji yao haruma ya usulul istidlal nge konsi yoka kweli hadithi yisoma katatu ambe sharamu yamba balange tafsirio eshingazi jayamo mbiani sheke kweli hatafsirne hadithi ho analizoka kweli izo ya hamba nizo mtume ya hamba ngazi mungao mhono shanongo zana virguli uka wanu mtume hambe namna inusha ezikusidiwa wanu tsinda zinu izo ngani mwambie nukaya na mtawe mashaka yao mtawa na fikira titi wao bawa na fikira wa titi wao waondo watsambaze dina tampaka leo dehe na mrikao leo mwanzo eke izo mtume ya hamba balaza tuzwaka hanza yambe izo Mwenyezi Mungu ya hamba balaza tuzwaka hanza yambe ebalaka hanzara mbe namna fulani na mtawe ze fikra hizo wanzani watukufu ekanga mwanzao mbakishe harimwa edini ekanga mwanzao mbakishe harimwa edini ya hakika kabla rejeka ndelea hule do ujibu baadhi za wandu wakao leo hama wanzo warshangaze ukaya hama bajirafili amende doktora handa nibonsi juyu babaka doktora banu zakafa edini ya Komor haruma falsafa haruma edini hunu Komor afwan ikana mwenye baraka wamdu julo ay parkuraha waka walimu banu nsiju wakao wajulihani hao
bazimanizo kwa jaka urambia izo rambi wao leo shawa ka urejei ukaedini diyo Mungu ya hamba niyo mtume ya hamba batsinokaya mrado ambaba la Mwenyezi Mungu hambe hali ya shazi la tilizo ya kahanza yamba la nimbenulie nukaya kabana mndu yajisomesa dini kabana mndu yajisomesa dini abagedo mwambia nukaya Allah ni sababu kade baza dini na mdo juwa heli mjoka vumbwa doktora Bajrafil doktora Bajrafil kajasutene haruma sharia shak Islam izonyo antipanga ni clair et thèse ya hahe la thèse de doctorat de Mohamed Bajrafil porte sur la linguistique du Shingazija, un dialecte bantou parlé aux Comores. A soutenu au mois de 2014 à l'université Paris 7. Il y a des doctorats, il y a Mohamed Bajrafil. Alors, namsane mlimite ni sarjo kahabadini tsora mbokao la docteur samahan. Gasina docteur mbeni banu. Ukao wanazona henga ni wonoban amba doktori mbama ikawa ya hamba doktori mbama uo hafanya rongo za pedagogy na rongo za lugha Kiarabu yede mbaye wamba ya Dr. Bajrafil harumwe lugha Kiarabu yin azimanizo uziswa suala la dini ye hamba njafanya sharia azimanizo ngujo lugha ye hamba njafanya sharia shak Islam bazimanizo lugha Kiarabu na yode lugha sadi yao mndu elewe dini shani mndu jasharabu tafasiru kawe ye mwalimu wa harumwe dini abo namkala hadhar enu joka hanza jari remefu babanu nambe Dr. Bajrafil ngena doktora tayinu doktora ya hahe ngiona hafanya doktora ya aqida awa takhasus aqida takhasus fiqh jamdu rambi yokaya ngasina mndu jo sharia hana mndu fulani abongo mimi vatsina hata mbaudzisi Dr. Bajrafil kana ujokana langi yakena lugha ya Kiarabu halafu yaridi yajibaze haruma ujisomesa yedini halafu ike yabohelewe dini zono ngobili tofauti. Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, Abi Hanifa, Imam Hanbal, Imam Ahmad wao Arabu bazimanizo hena mrende shioni hakalati za mashekh hata waka urenge ilmu kiasi ya panza la mahamengo mine kanto shalanayi do waka ujikubaluka wa walimu urenga ilmu ya sharia hata muda wa mahamengo mine ya kamili do mdu waka ujikubaluka ye mwalimu haruma ilmu ya sharia abonge hadani na mkesuruka kabana mdu ya shinda ajisomesa dini na miongoni mwesha atsongeza yalo egare harimwenzia ya he Qur'ani ne sunna haukubali elewe dini he limtume isomesema sahaba ne matabiina wa man tabi'ahum bi ihsan la yawmiddin dabo ya kangu jisomeso dini dabo ya kangu jisomese dini hele fahamu la hahe ne lugha ya hahe ikaongu juu abonge narisaner do juwa eheli mdirejezao ka wo doktori ngujibula a doktori ya wahindi in doktora ya hindi in doktora haruma fiqh ya Islam inu doktora haruma tauhid inu doktora haruma aqida in doktora haruma hindi in doktora ya langi alors Dr. Bajrafil ngujisomesa dini na haruma umma wa Kiislamu wansipia bali hata maulama ukawa ngujifanyi yo referensi nao ranzi Abul Hasan al-Ash'ari bokawo do mbaba munyutsenga enzia ya hamba yeye ngeye al-Ash'ari al-Ash'ira uo hakaunyama yerange ilmu kajatoshi haukayemu arabu ngena lugha shi arabu
awedi ni kujisomo be Qur'ani jashi Arabu wao pia wakana maulama wakaubirema gunguno werenge ilmu baina hao alo kamna ujo jamri danganyezi chokaya kabati warabu maeshuwe harumwe dini ba habari je wazala warabu na urongo wa shiara waongo uwenji kuna ujo nabio kabati warabu wajinga atahotosome Qur'ani zonziro hao juu bazimanizo elugha ya hao shiara abange kabana mndu yaji soma dini bari hatakhasusu lugha wala ye parkour ya heban komori atajapa shiye ya ilmu ya irenga yabo atajarohe yo ilmu chashi yotside ilmu ya joka ujarire mefubo kaya yode ilmu ya rirongo zao balle weni ya jo hamari mwishili abonge izode zenongo bokao nga manzo mwelewe ne kaka mswanza mwelewe abo integre amuru ya hanyu usoni mabajirafi yabokoba no muslimunu ho hanza nganzo sharuti ngo wanzo mru hamnyezi Mungu au yenge mru hamnyezi Mungu yode mana bokao sisi izori aminiyo dokendi rekami uhanza rekami kahanza sheke izo wahamba ngazithibitishiwao no mrongozi wa Allah subhanahu wa ta'ala au ngazithibitishiwao ne hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallama khalas awo rekami uhanza rekami kahanza ngamtoi paske ya ndrongoza mtume sallallahu alaihi wasallam naam ngamtoi hukaya eyandrongoza mtume sallallahu alaihi wasallam esura yahe hundrongozo yonga mwirobavuni haruma certainta paske hamba qala Allahu awo yanklia hangu ngamdiwa zozirankwini zangu naye mama tijani fanyaje ngamtoi ngamkuohama yandrongozesa ila mtume Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala au mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ulaya amba Mungu hamba mtume hamba ngebidi yakli hao itulie ke hame urongozo mtume sallallahu alaihi wasallam abonge hizo yode asuli ya hedini sina ujwa hentegre amuri hangu kaya samado indo ya ukaizo zode zangamiza owandu watende bande mahaba ya hao no wandu watende eske banu mimi Muhammad ndongwao banu mahma yoka ilmu wandu istafidi nema ulamau izorambawe maulama wasibu ndizo wajistifie na aya ya Qur'ani au hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam yode mana namba tirenge mrongoze mwalimu ya hamba sindabo yakaye mwalimu harongowa haukaya kabana mndu ya nyongoha ito mtume sallallahu alaihi wasallam bokao de mwanada au de mitume bokao we hamba zo urengwa hojimlifu hazo amma henna mndu ya dunga yabo ya urenge wa nusu ya hizo ya hamba baada rama izuka hizo ya hamba ngazidunga naone Qur'ani au haditha mtume riransi nusu ya rongo ya zamba hukarizangalia ila de akli ya hendi ya rongole yao yode mana mbanu kaya ketino kahunja shioni ka ufanya engagement yoka we muislamu fanya engagement kanga we na mashahada maili gebido utiparoka convaincu harima deba ya dini ito mpaka ya mndu ya lazimu yorongoze wishie de kamo kao yamba Mungu qala Allah ta'ala nogo fulana tanogo fulana au qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nogo fulana tanogo fulana au ya kidari aminiyo he hadithi ya mtume ya alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin wakao baadhi ya howan ruwanu wa hara yao kakarna ujaudo reje mirongozi yambwa ne makhalifa miongoni mweza akida za Dr. Bajrafili huo omrongozi wahe tu sisi muishia
yome ngoni mweza ngori kubali yao emana ra kubali hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amonge mwanadamu Islamu hukapara mashahada ushuhudiwa kam Mwenyezi Mungu mfomi wao ushuhudiwa kam Mtume Muhammad don rume ya rumi wawe kabati shehabo hari yabo kabati shehati ndola tindoi kabajanja shehabo hari yabo arumwe engagement ya he mashahada uyo maili kabajanji ya mndu hari yabo enge dinibo yambo kaya al ulama warathatul anbiya usalaw ya la question wandawa wewe ngawe na ankli usahabilo kama ulama wando warithi ya Mtume sasa wandawa ima ulama uwa indo wandawa ima ulama uwa zorlo siri harima ulama uwa de masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama no wasome si wanema sahaba ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين abonge iyo imaninji hutajiwao rikubali mwalimu kamengoni mwema ulama abo kao warithi Mtume c'est pas parce que c'est de l'équalité somo mwendo anza mangalie deba ya Dr. Bajrafilio ya kanza yaelezeo Islamu kayo dini ya mahaba haruma plato Faransa ya mwanamsholo yabo kweti Muislamu hamjibu ya mambo hakanza mabioka Dr. Bajrafila kanza mabioka kutuja Islamu habati somo Islamu rondo tisomwe Qur'anata titimizi alors ya ibra harumwe dini at-taqwa ya ibra harumwe dini at-taqwa ekamnungu somati Mwenyezi Mungu yoketi na maana katina farqu bainahe na iblis na keri mruro Mwenyezi Mungu hailmu chashi hana mruro na ilmu injutura Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala abongedo kaya mas'ala rloniyo Dr. Bajrafil hazone sar ma video ya haebanu yakafanya debat toujours na Abu Sudais wakao omrongozi huo nguthibitisho homru tawasali no wahafa nguthibitisho homru tawasali no wahafa mrongozi unuju handa huu ya asuli ya homrongozi unuju handa huu awange na mwishilia baba katifumvu la shihu harmona zona Uislamu na mkerazi bachilo kabana banga jotulwa perezani babatolo mali ngabongo utona wanazi wa tatati al-Imam an-Nawawi rajai harma al-afkar al-muntakhaba min kalam Sayyid al-Abrar al-Imam an-Nawawi ngabongo tumjua tawassuli haifanya ambayo ujuzu نزل حديث نجسدي زمر دم بيان وفي سبعة الحديث يا عثمان بن حنيف حديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه والحافظ الفسوي والإمام أحمد بن حنبل يا صحابة يا وكاية متوما صلى الله عليه وسلم بجمر يا كم فماسو أما كنت فرويش يا شيخ والسبتها بقى إجماعي نيوكسي إجماعي يا هما بابا هانو أو كوا نزلوه سلام بيا وكي نمنيزو وهذا جزء محمد عبد الرحمن يا أمبا الصحابة متوما صلى الله عليه وسلم هاجاها بيا وكاية يا رسول الله متوما من فماتهم سوى نحن مشهورنا مثل صلى الله عليه الرواية ابن حجر الهيثمي هرم الشاشة شنبو اللهم صل على محمد ولا المنظم المنظومة والمنظم ابن حجر الهيثمي ودم نشر هو مذهب الشافعي أروي مهما جنبت سنو مشو يعد hamba yokaya hamba ngabo riwaya yaizi bisawo yamba ukaya na mimi sina mrujodo ni bali yanfuma chuhoi haja الجوهر الممدود لما دام الزاهد كم ده زنا بوبات هندي هم بوكايا مفهوم صلى الله عليه وسلم صحابه هم بيوكايا رسول الله رمبيه amanzuno be duwa banga sifwe maso nansina mngu janani mtume sallallahu alaihi wasallam okay kahusubiri gejuka njema ekakutasubiri ekakususubiri amzombe Mwenyezi Mungu amzombelea dua hamambia ukaindri hamambia ukaya idhhab ila almaydaa endo bano utawaziza wa ahsin wudu'aka utawazendo وصلي ركعتين وصلي ركعة بيلي وقل بعدها وما بعد ركعة بيلي هزو اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة إبن يزي مungu ngam tawajjahu soni mawe hamtuna waha hau tawasali namtuna waha محمد هربي هم بوصو يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى حاجتي أموت فولم يزمك سبحانه وتعالى إلي حاجة هنقوي
ifanyihe. Allahumma shafi'uhu fiya, ebo Mwenyezi Mungu nishufanyi harmayo. Hadithi yo irawa ukaya Uthman ibn Hunayf baada mtume ya hafa yode maana ublana ngupia wasanganisha Ibn Taymiyyah ya fapirizo hasiba bondogo itangonizo niyo no wangu mhukumu si wana sima politician wana zioni kamsukiru buzamba kamchukuza butuzamba wana zeno husila muwa zama zahe atakabo mkufurisha atakabo ambe mrutamba ya Sheikh al-Islamiyya kafi. Ani doktori waya pariyata gono abonge msamwishia hathibitisha hadani domone sani yama ash'ari heli wa aminiyo ze masala za sabilihaniha na utawassal ili mwelewe baina ya hezo ya kahanza onesebanu Dr. Bajrafil ya kaura Abu Sudai sema hiyo Abu Sudai sema he ya daza harumom rongozo wa Dr. Bajrafil balanga mjomone sani ardi havumbu abalo kangena tawassulunne zahema imam ngena tawassul zahema imamu wa wane akafanya tawassul awangedo kaya asuliau ya tawassuli vumbulao undo tawassali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ujikurubisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamru wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallama naam ithibiti ukabe ende mfuma ato ha Mtume sallallahu alayhi wasallama baada wende haona Mtume sallallahu alayhi wasallama habiyokaye mfuma ato hadithun sahih hamba Mtume kaunombe dua tuambiyokaye kango joshinda subire kakuna ushida mjohombe ya khair mfuma sababi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ka bal nombe le dua baada hapo Mtume sallallahu alayhi wasallama hamuombele dua Mtume sallallahu alayhi wasallama hamuombele dua amabioka afwan naam afwan Mtume sallallahu alayhi wasallam faqal baada la amabioka bal adu omba Mwenyezi Mungu faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama tawadda indawa tawaz وصلي ركعتين وصلي ركعة mbili ثم قل baada hapo ambe Allahumma ebu mfome Mwenyezi Mungu inni as'aluka ngamutaho mas'ala ni umeye haja wa tawassal ilayka binabika ni ukurubi au ani ni jawaho hema hutajoa hangu ngamutajoni jibwema hutajoa hangu mfome Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala he nabii wa haho Muhammad nabiyur rahma yode hali ya hadith أما كبت خلافي عند العلماء وهي سنة وهي قرآن وهي أهل السنة والكتاب كبت خلافي هم رفنية توسليو إكاية مرنجينا مويو شاي خلافي نجيو بانو هو هندا بكبر جوها الحبيب عمر أو هو هندا بكبر جوها متوم صلى الله عليه وسلم ودوان بهالي نويو baada ya hafa etawasulu ngekirio urumie mndu ya hafa au ketukiri amjojani zonese hanzima yabo nana ze aqwali za hizo ya mbango amini ema ash'ira wa etawasulu hiyo ikaye mndu na moyo hola owandu wema maaulia no wandu masalihina kabati shaka hufanya tawassul amali njema hufanya amali njema ngarjo hadith ya he ashabul ghar dowandu wakaho pangani wa labaya wakautawasalimia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala heza amali njema wafanya Mungu awatoho pangani hiyo hufanya amali njema
ya rahara wambabu mfomi Mwenyezi Mungu ekai amalinu tifanya hasibabu ya haho unowe haja yinu abota wasalimu Mwenyezi Mungu he amali njema wefanya wardi wakubaliana humdu tawasalimu Mwenyezi Mungu hezi asmaihi wa sifatihi haukai hizo ngizo mbenu farumu Qur'ani kabati hata balban ikhilafingi yondaba do utawasali na mtume baada hafu asimanu do utawasali na wali baada ya hafa Dr. Bajra filingu thibiti ukaza rongoa hizo zo humkinishiha ushahidalo nuo do ukaza rongoa zinu zabwa ni maulama hama Imamu Nawawi hama fikiri wala Sheikh al-Qurtubi wone soka wandu wao wathibitishao wanungo do kama ne manhaji ya kisamunge bidore lewana ebanu hakika garlinda wa hindino wakatika wa Imam Malik ekanja 20 days haka usomesa homsirni hamtume sallallahu alayhi wasallama hamba ukaya kabati mzima dasi ngukusudondawa dawa na sioni maksus aingerengo wandu pia sha ngarjore wakadema ulema waka inunuko za sobe na ilmu kabati mndu itsodo tsokaya henna ya hamba zowimwa ezi suibu au kazi jasuibu illa sahib qabri hadhi badaya la lo kaburini hula hashirie shahar male kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam olandu waka henna ndongo ya zamba zo sawabu shasi isi na henna mndu tsokao yonsi ye hamba kinize suibu mkini kazi jasuibu asi ujuaje uke mwalimu ya suibu au kaja suibu dabo yari somesa yari nika aya Qur'ani ilo directe itingo hambe zorambi yawo aninge ntinao shahidi harumwe melezo yarambi ya directe batina jonglage dabo yari nika hadithi ya mtume baada yari amrisha yari somesa yarambi wakazi nimwambia wano ushahidi mtume sallallahu hamba paske banungu jokendi ngurongozo zisilamu boka wa yangashima ya hao wakubaliwa kezi Islamu hao amini Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam abo hena mrujoka handari kubali mirongozi ya hahe o shahidi ngebidoya ya ushuhudi yaru mwe Qur'an au hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam uwandu wadunga yabo waujwa habari shia rirenge au riransi si urenge kanga zidungana oneza hajaru mwe Qur'an sun riransi karundu kazi ndeze fikra za hao izo tsino ngobo kao ngizona khilaf abonge hizo dokanga nzori juwe hakuyu uswe masala yinu ya hena mna mrakao kubalihe shile dini harenge dini iluti poteye ngartingo urajahar mwe qawlu ya mtume sallallahu alaihi wasallam ukakamna poteya baada njawlawa na mzingare Qur'ani ya Mungu ni hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam abonge hizo zetawassul razifungwa abantu izo kazitina khilaf homdu tawasali Mwenyezi Mungu hamrulo na moyo mwema bokawe kao yani mdurajulun salih si ujoomba Mwenyezi Mungu harifunguli ya ndongoyo hasibabu hautawasali ne mndu mwema woi yalona moyo wanu waonesao kangejo kiribeshwa hafu abamjo kajande tayi hamba rabe tawassul ya bili kubali wao harmwe sharia ketina takhilaf ebaina ho wandu pia do tawasali Mwenyezi Mungu hema zina ya hahe neza sifa za hahe do tawasali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amali njema waifanya abongenga rendao rangali Mtume sallallahu alaihi wasallama haamrisha woi ya swali za raka mbili baada ya roha Allahumma inni as'aluka wa atawassal ilayka binabiyika Muhammad nabiyur rahma. Naam, abu atawassal Mwenyezi Mungu hamtume sallallahu alaihi wasallam. Ezi jandaba abeza kaujaza mbezo ukiruta wasanino hafa. Ilimweleo kaya owanru waka hanziha. Emirongozi bajrafili yaka hisoma banu. Ya jayamba ukange jo ukiruta wasalim tumenu hafa za riwaya hizo zo dhaifu sanad. Kazina hataba ushahidi. Gamjwabe mana zitono shahidi banu. Atentu ya jori darije.
bado wanrwanu waonesao kaya hadithi ya mtume inuketsu khususisha waya kana moshahanta waya hafu ngasina hadithi ya haja wakati wa Umar ibn al-Khattab wakao ekaya nde mfaketsu huja basi habo kendri Allahumma inna kunna natawassal ilayka binabiyyina fatasqina wa inna natawassal ilayka bi'ammi nabiyyina fasqina bonfomi Mwenyezi Mungu rikaudota wasalohaho na mtume sallallahu alayhi wasallam rikaudota wasalohaho na mtume sallallahu alayhi wasallam hadha yakfi yokatutata melezo menjena mrazo abakisharuma ze dalilu za shar'i shaika mnuka za abakisharuma parce que banu mim philosophiquement he hadithi mtume he qawlu ya haja ya mbokaya inna min albayan la sihra ukafaso hayi njugangi wardi ba jamrongozi wa mtume sallallahu alayhi wasallam wa mbokendini mengoni mweza nongo yarelewa umma wa ujao munafiqun alim lisan alim munafiqul lisan mwalimu wakawo limewahahe wohamba hanatijinrini wazimanizo dohanza rikubalano kati jojo urenge falaska yinu ni misena mna yinu nyinyi mwabeketi na maji ni mwelezenu kainu nge na maji hata nusuwa kubaluka ngeo na maji hezero zonu manjo kujanizu ngasibanu naam abangefa so hayinji ugangi haukayo jo hamashi ntishuma banlinubwe lizonu suwandwa kubalukali la bwena shila shuma ekanga mtsahawa mke wanduma wa mke haruma idah mke haruma idah ubenu fuandrongoyo na mbakisharu mndongozi wa mtume sallallahu alayhi wasallam mndongozi wa hizi aya za Qur'an hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam abangeme ngoni bati mwono hama wakatafa nyote deba za ahene mashekhi wala atahoto ono kabano imdu mjumangu shangu do mrama hiyo no mbiazi zansingo kama atadinu tudani kabati mdu joka ushinda yowe mdu aramwe hadisi wafanywa mavure spengo chocho dibiliwa ilione soka banu ila kunajo ufanyila mdo namna ila fuke kujufanyiliwa mastehi yauliwa loro kuna ujofanya hamange bido mraho elewe parce que we docteur ngebo yo docteur ya dini shati docteur ya lugha tezi yanchi ya harume namna hedu ashikomoru ka elu ashikomoru ya shingazi jashinu shibantu yo de tezi ya haya alafu mdo ajado ni bazana mboka uonge na doktora nge na doktora halafu karnab joparo shindo ni mruji somo dini doktor bajrafia msoma dini ndo au kama wale khatoraho nruanu baada wa soma lugha wako ajwenda shioni tena na wao walimu wakaba nura walimuri wafumbu waoza wako ajara susoma halafu le wajari bazokale omdo afanya linguistic uliona lugha yanzoya tabuseze text za Kiislamu hankila hahe halafu le wardo remo fuboka wengena doktoranga bido mwishili haula qatila billah abangenga nzore lewana ukai yotside am mushomrabo nguziso ukai diploma unabe diploma ya Abubakar Siddiq ekatide iman unabe diploma ya Imam Shafi wakatide iman unabe diploma ya maswahaba katide iman inna akramakum inda Allahi atqakum huwa diploma ad-diniya ile diploma ya dini de imani de taqwa wada mdurisha ngazo banu ondu waritao hamu ona ngabo kaulu nsujo ile ya Shafi nsujo ile ndobi amba uhibbu salihina walastu ahadun minhum hama mi hanzo wandu wema hama sukiti fumiti mengoni mwao ngabo waalim mengoni kati am fikrola Imam Shafi am fikrola Imam Shafi de ya janum rongozi ya hamba uka uhibbu salihina walastu ahadun minhum leo Imam Shafi wabo kami hanzo wandu wema na mimi mzima dao walewa
wa Imam Shafi'i halafu leo njandoba zizi wandu wafanya mahakume na elimu ndo doktora na ndu akafanya mahamengo mine jumotora nga elimu ngako baluka maulama himwe sibilika gaga doktor amumusioni asulahi za diplomu zinu ziza ujustifiazi amali za duniani amazonu urege hazinu ushahidu kusoma hazinu indri unaone sa diploma ya hazinu ngenu nikofanya zaza hun duniani amma fi din diplomu ya dini inna akramakum inda Allahi atqakum ha huwa diplom ngar shangazwao ni ndo nardo shangazwao ni mara Mwenyezi Mungu mduna ke na hamu ya doamba tujanzan ke jemdola wa Mwenyezi Mungu zanongo zadu ngabo za diplomu hizo zobuluga tu majlisi tizamandro na mrangesha elimu njeba doktori tu wake juhabo doktora kensi yao zobuluga tu majlisi leo zobuluga tu majlisi wama waraa dhalika buluga tu majlisi ومنشون يونسانرو أما العلم علماني أتجاو هما علم الفقه للأديان فقه الأديان هي بجرى في الأرمين ويو هرما فقه الأديان ينفقه شديني له da yawa yenge na langi kufanya research mazitaki za Kiislamu yejeleza yotsi dena mne dini yakahuja dini yosome so amru dini yosome so amru shamdu kajisoma bari ngujoshi Arabu aunge na langinji tizamano kakabo dakatir za dini dakatir za lugha wakawa uziswa swala la dini wahamenda uzisambulia soma dini wakwado fanyo tsanzi hafumje mfanya mainde doktora handa nilo duniani gebido ekahamba wahatwari wajeleza yankilia mwanadamu yokatina limiti ena mdoto hambe hela uno maslaha yokatina ta limiti yankilia mwanadamu songo jilimiti songo ibulo ido henda yokatina mrujoshineziye kangonzo yambe halafu ke Dr. Bajrafila kiasiali yomri azaleza mazabu isa halafu ike leongu jaridari yaritsungenzi nyinrojineri mdunge rirense manhaji ya mtume iqala Allah ne qala rasul rdordire bakshanana rogo wakilu kawena kilila mwishiliye sijaw ganzori ke harmo kawonge na dalili na mwishiliye wonge na hadithi na mwishiliye chatu kemdu wonge na kilina mwishiliye laysa hadha min ad-din abange hizo haurejai harumwe asuli ya utawasali na mru baada ya hafa simwene sanukaya ekange na moyo kabati hata khilafu kabati hata khilafu olewa kabati hata khilafu ekaya mruge na moyo kabati khilafu mtume moyaka namo zimkinishiha shanga ribakisha waharimuka kwelibo mtume ya hafa zenongozi inu gazoho mkinishiha wende kaburi juyu hal habibu umari wende wa ameye haja itoka oyo onsi bauzingamanyiha ubo kaburi juyu habibu umar kweli zenongozi nanga zimkinishiha ukasumkinishiha narangalie ewongo ambozo mkinisha sababu kende ما عن الصحابة يجي هرموها كتوا عمر بن الخطاب ربانرو بعد متومي يالاوا بعد هرموها زمزا عمر بن الخطاب وكا وكتي وكاوي أرضيهم كما تسو جنفوا وانزو وتوسلم يزمغو هندو هاو رمية بعم النبي يعني ابن عباس بالعباس نعم ورمية عم النبي العباس ودو ورمية بعد وقت متومي كان مويو ngabaja mndu afanya tawassul oham nyezimgu hamtume wayakanamo tumaja hafu Umar ibn Khattab habandro yamwishie hela homrongozi Allahumma yumfomi Mwenyezi Mungu inna kunna rikaudota wasali natawassal ilayka binabiyina rikaudota wasalo hao hemtume wa hatu fatasqina werinyesize mvua wa ana natawassal ilayka abonge mimi ngamutawasali ohahoju bi ammi nabiyina fasqina ngamutawassalo hahoju he ammi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alanao sualangi yobanu
swala ngiyo ba ilimwelewa kaya hadithi ya nasibishwa na wakati wa Uthmani ketina sanadi ukanga bo mndu ya jardi ya tawasali na mtume ukamtume hafu Henry wakati wa Umar zabarindri ni akahambe namna yinu uko mrongozi unu wao ema ashaira ngwakubaliwa kainde hadi yaho mrongozi rika utawasaliwa haho mtume werinyeze mvua abahanga tawasaliwa haho he ammi rasul ammi nabii sallallahu alaihi wasallam faskina ngasibanu awange ya inna kunna yese tosho kabatsuta anamba skitifunga yabo elugha sharabu ngiyonda bya ukalewo ngarjojo tawasali naye baada hafano habari kaudo tawasalam mtume boya kana muabaha ngar tawasaliyo haho bi ammi nabi ya Umar ibn al-Khattab khalifa mengone khalifa mtume sallallahu alayhi wasallam yoka alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin besho kwa twanze kemirongo zahe makhalifa ngarjojo arbereje au yonrongo harmedi sidas singari kubaliyo mirongo zahe makhalifa kahen wojo hamba nongo zidungwa kinyume ya mrumdo chini na nyenye bomweshi yao kwa sababu ne problemu iliyo ngama nzoni tafsiria zanziwa ndidini mnikene maelezo ndidini mweleze namna na nzo mwelewe yo tofauti na mwishie ekaba no emafundi ngwadi ngo rusoma he namna yino Allah parce kama mtuje shiarabu wewe kujalewe shiarabu wewe abo wewe za ubakia dokawelewe za hamba Allahumma ebo mfomi Mwenyezi Mungu inna hakika sisi kunna rika tawassal ilaika rika utawasalo hao binabina hemtume wa hatu fatasqina ukaurinye sizemvua wa inna nami rawahu al-Bukhari wa inna nasi natawassal ilaika ngar tawassalio haho bi'ammi nabiyina fasqina ngar tawassalio haho he mwanyanya wa mtume abo ngari nyesize mvua yo tawassul abo basi abo msamweleweza habo abo nsina maelezo ujomweleza ni mwelewe namna nanzao abo msamwelewa kamjaka heleweshi arabu tabweshi arabu msamwelewe namridi muishie abo msaga mjawe mrongozi bokao amba garjora angalie zabarindi no Umar ibn al-Khattab ya tawasali ne mwananya wa mtume nabo ho tawasali na mtume eka hafuzo mkinishi ngamwele wao kawembi rongi wa meleni tijau wanunga thibitisha ka hateka hafu bari ngabo mrongozi wa jaharu wakati wa Uthman wajamndo alardare jeze hadi la mtume huyo yamwambia wakati huo noha hatuambe dua ila wiyo olewa hatuambe dua ila wiyo na wakati wa Umar ibn Khattabi watawassali nado watawassalu Mwenyezi Mungu mwanyanya wa mtume dobeyaka afdal ya tawassaliwa engeho tawassalinoa hafayo mkinishi kwa hiyo tawassali na mwanyanya wa mtume na abo tawassali na mtume baada hafuzo mkinishia otojo karada tawassali na mtume sallallahu alaihi wasallam yomengo ni mweshubu huyo kaonga mumlindo yardaje ya kaza Imam Shafi'i rabo haukanga bo sanadi ya rabo bukawa hata madhhab al-ash'ari wao umrongozi wao uja na Sheikh al-Baghdadi umrongozi wao renga haruma riwayatun dha'if haruma mas'ala yinu hone soka Imam Shafi'i eka hande Baghdadi yehenda hata wasalina kabri ya Abi Hanifa gaboro ngobila armay qawlu hiyo ababe shazoko yehenda kabri ya Abi Hanifa Imam Shafi'i wale amba idha sahha alhadithi fahuwa madhhabi Imam Shafi'i wakaja jadungwa hatezo yabewa benizo mtu hele umafikirira vuma Imam Shafi'i abonga mfikiro ngarjo mdunga henna ndogo ya johamba Imam Shafi'i utambando kai zambani zenyama jitahidi yahe ambayo kaziliwa wazimani zonga rilao kazo mliwa alionao
abange wamkaza nrabo kaya hado tawassali na Abi Hanifa hatarawa suli daraja yuswali raka mbili ate haja ya heka hasa raka mbili zo hatawasalimia zibna Abi Hanifa au kabrini yalala haja ya heyo yoto. Halafu Imam Shafi'i woi miongoni mwa nrabo nizo wizo habire ardhi ya Misri, habire ardhi Sham, ardhi al-anbiya, qubur al-anbiya mawjudin, haransi makaburi yao ze anbiya'i hedaka tawasalina na Abi Hanifa bazimanizo hot aina al-aql na yinu nde plus ya he aqli at-tamayizi atija batoka mtume namru mrajine na sahaba watawasalina sahaba na wejo mkini shata sallam mtume abodo bano yankilika wafanya hazi shakilinke jaka huja idoenje zambaro go harme da Mwenyezi Mungu. Manzilatul aql fi al-islam at-tamayiz, منزلة العقل في الإسلام التمييز. نعم منزلة العقل في الإسلام التمييز. على فهم بقول جوجا جنة هزابا ربالا أم جوكابا لزلا هتوكا وطولا هتوكا وشجازا أبو سديس جاو هكاهم شجاز تناو جو سيس كرنو فنيا دبا كبتم رونا منهاج يو كبتم رونا وعيل محاسبة بيمني زم جو كبلاجا فنيا دبا نبجرافيل روتهم رات سادورا لب وتوري فالب na tore marireme shaka batimdu jo jamaji hado fanya deba naye impossible kabatimdu jo fanya deba naye yitimengo ni mweze manhajira aminiyo tibangano kandi wajanangana nawe wotojo somesambe zo nzao njeba ndidinambe izo nzao bangu kayo ndizomo no masilaha eza esi sizorjo urenga e kontra ya hatu armedi ni inu kabati sheha wali harumwe mashahada yo maili awonge ena mndu wali ena sheha ujo kanzari mrengezo ya mbao ena mndu ujo kanzari mrengezo ya mbao na justifie dalili idungane nizo ya mbao mimi nsibanu ujona mbio kama halafu mengo ni mweze ndongo zao kadombili eka kwa tina rezoni mazohamba mawahabi o mawahabi mawahabi shinu mawahabi shinu wahabi shinu dobe mwalimu dobe mndu yadunge manhaji ya mtume na masahaba ya joparo kubala jipare wahabi na nyi wewe Dr. Badrafi ujinasibisho kadini yao na we ashari shwedi ya mbani mndu ritsenganzi ya rumweji nindo vitsodenzi ya mtume sallam izo zo kirari mwemi na mji na mndu tsogenda panga jamvila hahe harimwana zikofi ojo endo mjinanyu mredi wapange jave kango wanzo harumaza adana mila cha harumedini kartsutsa hasoyo ikatsidede sola mtume sallallahu alaihi wasallam mdunga ha khairi hogenga mumrongozonya mdungo birama moka doktora yendi koma kartushinda na lugha kartushinda mrarungwanai enge doktora yahe nuardende shiona kansa somodini lugha yahe jomsediele wedini shara nzingonzo arume lugha yahe ajisomesedi najifikishe dini zoka kaziti hata haruma maulama al-umma mri ajisoma dini ena mrabonge na sanadi ya maulama ya wakala ntisare ngo ilmu chatukari ziyo zanziwa hena mnukuso joshida ajisome kabana mri ajisoma shiyo ya shele wando na shiweni sawa kantu shisoma uno walimu weto ndra faida shiwi na jana arumwe shiyo yishu elwa nao abonge itikanza njani mwane sanu ukaya kabati mndu ujwele ukaya homndu sa harumwale kaburi pasuke banu yeye hamangonzo aparo wandu wadu andwani wakazani hodone wabuda oba yahahe wono alafungu paro wandu ukabodizo yejo mkinishiha rende wakaburi jual habibu umar linado mane arindu mal habibu umar wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah wallahi aina al-aql bazimani zonga rjawe mas'ala ya mfu nizo ya hutajia usoni mo walonamo nizo ya ransine zicho humfa wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ndewe mile kaburi la mndu vanunganyi wa haki juyu ngari mndu mawani banganyi dawa kwa suri ndana nongo katsu wambadu halafu ike leo al-habibu umari ondungo ndo wemmeya shawandu kwatsu mbadu mguya mpwane lebala hai
ani zankilizaho wanruanu wasawarengezo kawonge haruma rahma bahi wasawa mrengezo kange haruma rahma wa confirme totalement ukawonge haruma rahma rijardi do nembi romeleni maulama uwe jarambio kataba magoma nga joja hendo mahurani o magoma joja hendo mazamona rodo wanchula magoma no wasoma kaswida yodo baba nele rajahe zankiliza ho wandu zanzozirone senzia za udungedi dayera tabanaji fumbu na manhaji ash'ari mash'ari wa ahli sunna wal jamaa rejei bahujifumbuka we mru ash'ari wadewa rajar mumrongozi wa Abul Hasan al-Ash'ari bahata rajai ne manhaji ya handani ngamjota mrongozi bano ekaukirubuha wandu ma ash'ari maulama al-ash'ari wa daraja za juna juhanawe wathibitisho mrongozi ukaya harejei Abul Hasan al-Ash'ari harejei harume manhaji ahli sunna wal jamaa hata rajai na mrongozi nji ya kanizo bali hata hasaidilana wewe huchango ngorongo Ibn Taymiyyah na hii bazimani zongo jeshia izo uyazo nesa yabo gamjogule video banando azishi mala safu shadin ngyo shiara ranao honge ayelak wewe kujanshi ndongo jodaba ukaza udoka humjini haanyu wenda zawiyani we soma wadhifa na mzode nyangu sha emi nalalome sara zensunda ruza kamili naonezo watuona na nshizo watuyenshi ikenga rujukiri wasawa rumiliwa rika watoto rikubalirika uona beshwanga basiza ankilizara na twaira azifanya shawa babaha tu rionezo akaurenda hukalewo mraho ikele wonga mruha daraja zorenga majaho somhono halafani kanruano ikari balanga karama bale izotizi anshi haukawe ngo jinasibishokawe we ash'ari sufi sha kujayenshi zizorayenshi yarmwe o sufi ya uwo wondo ngo wambo makalima jango to makalima sha kujayenshi tiesho mesara tsiundaro mata tsikadere joka tilawantora likol ne torika yambeni torkanado dungani ntwala hifadhu shaze daire zo mesara yodo akateza uya iwa hawe henna torike kenda wa heza uya hiyo hono nomengoni mweze ngora kauzona hiyo ngari shukra Mwenyezi Mungu alladhi hadana lihadha wama kunna linahtada laula an hadana Allah kale umrugene darajata gujionoka wawandu ko hata kwatsina wotsandu wasalimishi hana dhulma wotsandu wasalimisha nogo zora masahiri wamengoni mweze mba wankuza hawa wadingo hamengo una karama zora uhani na ilmu za hudhuri shayatin wejawe tabisha za ankilizaho wanadamu haruma zefani hizo wambari barango na mawali leo wotobu wa miwango ya masahiri kawe hambo istihdhari limuluk wadot sabu hane zarau hani zo wambari ate ambia iwado kana majini hariba hani mafiti kawo tiyenshata kujayenshi na wanruwa bere magunguno wakaunwa maji ya hosizuwe mihono ne mashika ya uzozi ya shida hu nabiye kauto huno unabedarasa yaho wa harazaze nongo izo arumwe sufi kuna hama nongo ujo yengwa kuna hama nongo kawe zama gojo yengwa kango twanzo dwanzi wana kuna paro hondana na mahaba ya ukamilifu harmule mengunu hata ujola wa dunia wallahi alazim tubia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ramaze fikrati tizo bedi nikaja jo rasuli kadu wana shongla shiwanyu wao ono abange na harma masala yotawasali kabati mduloda abukaya Umar ibn al-Khattabi hatawasali nando hatawasali nemwa nya wa mtume sallallahu alaihi wasallam aboyakana moyo abonge wanungu ambao ka hatawasali na mndu ya hafange jokiri raulona mora ya hafange jokiri ya ushahidi ngonda huu ushahidi ngwari nikao ka zikiri ngabo mriaja ya wafanyedwa ya mtume ilabu yo yao la akamfumato harumwaka tu Uthmani yo umrongozi wandarabo ushahidi kabati sana dilo ya kwela umrongozi huo sha emba nungarjoka helewaje uka Umar ibn al-Khattabi hata wasali mwana wa mtume akana moyo harati mtume bumwamba mtume yokiri ebana ilmu yokiri Umar ibn al-Khattabi ani Umar Abubakar kajejua Umar al-Khattabi kajejua
Ono abonge hotawasali na mndu ya hafa njaba kamna ujama roma hiyo banu eziyozo zodo anziho akabatishiyo shanyongoha itsode Qur'an ezo zadunga yabo pia ngabo horansi na horenga halafabo mndu katunshangaza kaja bano ngudoni vumbula ziyo ne volume ya renga ne page izo ziyo zeswanze hani wanadamu bokawonga bongiho ngabo hasubu ngabo hatsusibu shay aqili ndeika orijulizo kabajasuibu namnaje awuru mjwale wajojo nambio kaya Imam Shafi'i hata wasali na mruya hata wasali na Abi Hanifa harati habiri misuiranati harati makaburi yahze anbiya'i habiri ardhi shami harati makaburi hema anbiya'i hajaka tawasal na Abi Hanifa yaboje Imam Shafi'i hatsungua yatawasal na Abi Hanifa harati makaburi yahze nabi yaboje uka Umar ibn al-Khattabi hata watawasali Mwenyezi Mungu hata neema na nyawa mtume yarati mtume hemana watu uzifanya hemana Umar atuzifanya waka uzifanya wanezi shaka zao de lugha wanezi shaka zao de lugha inu mwivumbu wao kaye mdungeni yo alewa yatohele okaye duwawi yo Allahumma inna kunna hakika sisi rika udota wasali na mtume safadurukala mtume yakanamu iyo mndugu taho matalazuzu yamelezo tadahu aba hangar tawasalio haho nemwa na nyawa mtume sallallahu alaihi wasallam yewe Umar hatora anti mtume sallallahu alaihi wasallam abozi mumabazo kireka hafu ngwata abo kabaje atakabaje poroka tawassul ya mauliyai kabaje ka poro jama tawassul ya masalihina ekawafu kabaje porokaya lazim tumenge kirio zinabinga zikirio yabo ngondo atawasali na Habibu Umari je nongo jojo tawasali ne gojo tawasali ne manabi hani somengo ni mweze nongo kaunga zirishaga zao harumaza ankili za howa nduwanu olewa do jawara mbiyokaya ngejo mkinishia okawa umengo ni mweze nongo kaungizo na potefu dokango jojo tawasali ne mawali ojonda wa tawasali na al-Habibu Umari ojonda bakaburi juha ha fulani ode bakaburi juha fulani wa tawasali nao na bongo juo kaya ho tawasali na mtume atabange jo humkinishia hayewe hakabanu ho tawasali mtume yabaketu utajawde bakaburi juha nyenye mkubalio kange jo mkinishia hafu boya hafa ketu shartu zade bakaburi juha yenga mtsora ntiho tawasali mtume mwabange jom kinshabo ya hafa ngomroha hata itsanda mjini mwende mwatawasali na Habibu Umar ndugu kwa hata sinugo kwa hata ankilingere seveo abonge hizo mrati jikubaluka ariye mjinga rikaja somadini kuja somadini uisha ankili Mwenyezi Mungu onika idwele wasabuzi na usamu muhimu gojoka dini ya Mwenyezi Mungu dizo mgu hamba dizo mtume hamba ezadunga yabo enujorongo waangalie kange ngelola nao yamba do mtume paske ngono mtume amo kendi man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar mrujoni kazan rabu hobenza paske mtume wayengu jokaya umma wa haji jotsongeza welewe mengoni mozo ngozo mrukubali dinde kama mtume de hamba abonge hashadi zoka ejojani kazan rabu amba tamba nunjamba abongena tojitsashe plus yahe mroni Mtume sallam bonge ngardora alinde lewa nusisi sikarna do shangaya kamra jamba tibwa shio fulani tuhamboka henna shio shanziwa gishona sawabu gishona khata bade Qur'an bonge mimi tsungoza juzuli paswet ataru mashio fulani atomrongozi wa Imamu As-Sibki Imamu Nawawi hutima wawanru hamba rongozi kasirangu alafu mwanzo aliombe mrongozi wa Imamu Nawawi au mrajani kemrongozi Ibn Taymiyyah ntokubali hoka wa Ibn Taymiyyah ntokubali kai Muhammad Abdul Wahhab au ntokubali kai wa Imamu As-Sibki au alafu bahi ntokubali bari uvumbo wandu wa wowo ntipya ngwakubalio kawa wowewa ekawamba edaliluke tsuko lenizo ambao
utijorenge mrongozi Imam Nawawi hujodo urawa nduma hiyo no shangaza wanduka ate Imam Nawawi hazab yabo Imam Nawawi hazab abange minga mkazo yabo ndidini muswenu kaya vanuye pashia nyambeni femu mdingo hiyo na ila emrei asisihola ngutuhumlwa harma mabaki ya menji no wana nyaboka wakaona inizo akamwisha ihamba ukayeshi ya miongoni mwema shia ye miongoni mwema shia utuhumla no wana nyawakanaye ngamono hata partaje mrongozi bala baada bajira filone sokama na mshe kana ujiwa yasitindiwa yavaye namne kautido hali yanzao beseo mwanamshe kafiri shao silamu ujari harazamu mkari ramrisha na maarufu na aneze daraja zo harazamu mkari ho amrisha ho mwanamsho vonai ekango mharazo wango mharazo mkari na munkari nguona daraja bahiwa sul daraja ka atemrumsha haone mwana haho mwanamshe kutina dura ya mamrisha ya vayenro ya ekango zo venengu jo jovana yi yo afera hai yebane ayakamo kendi ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara yewe zankilizi zanyu zinu ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum namjipuwe namramnyezi Mungu mjitini vazi baina hanum ra jahannam na naze ahli zahan halafu nsora nse mwanangu mwana mshara adeside hela nzo ya dova haya halafunga monanta we partage bahengonzo kare balange na akili haringombo kaya yebano ngabo mrutsinaki ngabo mrulonaki ya jamba mwanamshegu jo jorenzo amvuya vengo ya hutajiao arike balangonzo ajongolo kaengwa hutajiao ikema thana abo yongo njema shangu tamaneka yonra jau yo au yo ya verau yo ya rushu rile wandu zo bajira filozi so harume plateau babu bakari gawe mwangu na minga ngamshahidi so banu kabana utungwa dawa komori banu yasuli bahanu ekanga nzo ireme emanhaji ya he Qur'ani ne sunna kadeze babwa zoka olahamba nyi wanadamu si wanadamu ganyina akilinga sina akili ejo kahanzari shangaze ridaze na ambe ukamgu hamba desha tsunga yamba jawabe hadithi waudo wandu rarengangashi markezi islamu nyi wandu madunga yabo nyi wandu wahamba rongo rizirenge kanga zidunga nizo Mungu ya hamba rizirenze kasulunga nizo Mungu ya hamba sheke rongo lo toka mimongo ni mwema ulama wena njo hamba la mwishie rijo karanga mahali yabo ulama umnyezi Mungu mtume sasama kwa joka poteza unda wa ngari walindawa huwaja honge ngamwilio yabo ndena alinde bahati mwishia hamba gena tawassul tinaparo amin tojo linda yambe ngende narindenge nje ni mrejeze banu na sanadi za rabo zinji wakao on yeka hamba antasulo stajabu Abu Sudais hani helia sasa nyiwadi zo ngaboze adabu za jidali astehi ha shate za doro ama hiyo no chamuzi wano la haula na sinongoza jorifa si wahanjume abangenga muone sono mrongozi uka oyi hamba Abul Hasan al-Ash'ari munyutsenga ya manhaji wakao hajifumbu niyo kange uo hatarajai ne manhaji ya handani ya hahe ne heli ya kahelewe handani